Na radnom sastanku održanom u Centru za socijalni rad ministra u vladi Republike Srbije Aleksandra Vulina, nadležnog za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa predstavnicima nadležnih institucija u opštini Paraćin, otvorene su bitne teme, prevashodno iz oblasti socijalne zaštite. Istaknuti su problemi u toj oblasti i na osnovu iskustava iz prakse tražena nova rešenja i predlozi šta i kako treba promeniti. Resorni ministar najavio izmene određenih zakonskih propisa. Izmenu porodičnog zakona, zakona o socijalnoj zaštiti, o tome se već i pričali na ranijim seminarima i prosto je ovo samo bio jedan razgovor u kome smo mi istakli šta su nama poteškoće, šta mislimo da treba da se izmeni i bila je tu i pomoćnica ministra Branka Gajić koja je saslušala sve ono što smo mi imali da kažemo i nadam se da će iz ovog sastanka izaći jedna konstruktivna rešenja. Pored uobičajenih tema koje se otvaraju kada resorni ministar poseti instituciju svoje nadležnosti i redovnih poslova socijalne zaštite, predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović otvorio je bitnu temu obezbeđivanja pomoći građanima koji su u trenutku poplave živeli kao podstanari i kao takvi izuzeti iz programa državne pomoći. Ono što je možda najaktualnije za Paraćin i što je najinteresantnije ovog trenutka za jedan broj građana Paraćina, otvorili smo i temu pomoći podstanarima koji su doživjeli poplavu. Dakle, svi znaju da vlasnici objekata imaju pravo na državnu pomoć pod određenim uslovima, ali tema podstanara koji su živjeli u kućama koji su bile pod vodom, a koji praktično nisu vlasnici i zbog toga nemaju mogućnost da prime državnu pomoć po sadašnjem programu jeste važno pitanje, jer takvih porodica ima dosta i u Paraćinu i u drugim gradovima, a prema informaciji Kancelarije za obnovu tim pitanjem bavit će se ministarstvo gde je ministar Vulin nadležan za te poslove i tu temu jesmo otvorili na sastanku i ministar je potvrdio da njegovo ministarstvo je imalo kontakte s Kancelarijom i da oni pripremaju neku vrstu programa za pomoć podstanarima. Program još uvijek nije gotov, ali kako se moglo razumeti na sastanku, ministarstvo Aleksandra Vulina će uskoro izaći u javnost sa detaljima i u saradnji sa Kancelarijom za obnovu preduzeti mere pomoći građanima koji su u vreme poplave imali podstanarski status. Kako će biti na terenu sprovedeno i kojim tačnim merama ne možemo ovog trenutka reći dok ne budemo vidjeli kako će tačno izgledati ovaj program pomoći ukoliko ga na kraju vlada i donese. Rekao je nakon sastanka sa ministrom Vulinom u Paraćinu predsjednik opštine Saša Paunović. Inače na sastanku se razgovaralo i o programima zapošljavanja koje sprovodi paraćinska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i kadrovskoj strukturi i stepenu obrazovanja nezaposlenih kao najvećem problemu u pronalaženju posla.